Banyita Master Red ndomye makuru ni shoma makuru go Swahili shayi komine Monday to Friday kandi shuba shomisa program yo Swahili kwa mkaga kwa Sunday Express kachaka tinkabara kagamba bantumwe ubundi kagamba ho namukade akambuze kibuza ya turedi nutantu kuna kufa radio kaemera namya tinkomanya yaja tumanya radio ne kumeza mne ekora kandi neberango ndushomi namuzika mutera kana ansibura inosasa bantumwe aba mama wanje tumukozo boss wanje konka aba mama wanje wenyene kumbe nshora kube mishorerwa akana nyamba andisa ndabera inosasa abo kwa tuletiko mukaba twinekaye abigambe bice bantumwe mukaba twemuriza Ole media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati kore media birankore Mukamana abakunda Mujamana ngamutumwa rukwera izina n'Brunaganaga nikora program y'ebyemizano Mukamana abakunda Mujamana ngamutumwa rukwera amazina ni Zakayo Ordinary Nijira bindi tumarandebe kukanije Zakayo Ordinary ikora program twaro amazina Muksa Samuel Security Guard Doni Waroti ni tumubona mwinshi tumubona mwinshi kubavuyeho kunaje waje abanaje kuranyo abantu kama simwe Kalisa jya kumurumba izo reporter Sasira Enyondo Karongo Mtegamba district kandi cyashosha munonga manager program ya sande yakora y'ibizaro y'umuntu nabanga nimwe nta gikoze tinje nabana yanjire rugabano wagabagumba orukora ekitaramo ekebyo bunyakayo babiraguju neka yo mwiraguju Claire nkamanyana nawe 2021 omu Radio West nkoguma bamwahurire naza kugambaho kati akabego ka Claire naza kumugerageranza Claire arumwe bintu bingi Claire no mutugo muvure nugo takutemesa mpango Claire no mhanganzima oguru kwasa kutaho mwizi bakanywa mezi gakahoma Claire norchiri orgota kubasa kutera ngurwa konjo ahabo kwebere byo muri Claire nibingi Claire naza kumugerageranisa no rinyo rundi nimbasa kumuta aha kigambo cy'inaherize kwegesaho ekiri kwetwa universe gire bintu bingi ense ine bintu bingi munonga bitakwaye biga hari to abantu biryo mwanya biryo mezi biryo mumbeho biryo mbisharane bibera buri hamwe hona no kishangayo mwene niwabira Claire wakana kaija yanshangwe muka ahinda kutura au staff quarters nagamba nawe yayoreka ngo inamana make kunkati yagamba kushasha then enkuba yaterera hasanga nori bangu norigendo rugufu mnonga rutusasize rutwinikire rutukangire hatu ntushanka abana benkoko abunyi nayo yakubasa kwitwa muterere abana bakaguma ho mwabaziyo baza kutaha burikana nikeshonshoreka kubasa kutura mwene Claire tutsigireho ati abana ba Claire bahame kabagambo hame ensinkwetaha obhangwa nkobutaha tugira obusasi no kushemerwa amani n'amagara gutwesimise Claire ebyempira numurebo kutubeire ntuzongoze nsegi byona bere byamani ga Claire nahabwe cyo katushabire Claire ekikumuro kingi mwabare kwija abaryaha nabanyita komere nashasha ingara program bagita kasheshe ka Africa Claire chopogu ndukuzagoreta Africa kashanga nakora program eyorsania ya politics yaji inkwasa abarunano anje munonga bahiroho
ukuba mukamanje ukuba manager abira runwana wanje so abija mwe bari kwija nanye nishasha tinyira magara marungi bano ndebo mukono kogu nanye kaza mu politics mwene shumice yingwire bakantega narwana nabona nabajuko mbyara konka mwe ndigo muri wa politics bantumwe katwetwa ya kama simwe ninyetwa Reverend Aliata Ruben kandi ninyemene nkora na Career Chopa a program y'ubuzare bw'umuntu narihanga buri sande umukasheshe nimbaso utagamba bingi abo kuba aside yanjye kibire cyo icyo ikirengire abo ikinkirenga because niwe muntu wanyuguriyeho sande program service umurembe gwe biwo nkani nkora program y'amaka konka Career mukama amhereze cyumuro ikirungi habo kuba hagenda genura abisemo mukamana bakunda kandi umuzure mutumo rukwera kandi mbagira nto busingi konka nimbagira nti nyunyi no gushasha kuhangwa abo bane bigambo tinyine bingi amazina ni banyeta Rasta Chikonji kandi owabamwe obakumanya ko wa one love we nimbagira nti respect maximum one love tinyine bingi byo kumugambaho abo kubana nabigamba ibingi babigamba korege kihango nimbagira ngo iba basigaraho tukoze se kimwe one love kwasaganya emumentari emenemwe kuruga ahizo bariyo kubanza but twena nitekateka emituma yitu Career Chopa no yatwatireho na right now umujane yanje ndo kujoininga Tayari West TV, the best TV I can say umuyanga ryona imikoro eri live nitekateka Career akankura umuga mhangu kugira ngo base kuba ninjira urugendo ringo beno Mrs Career tine cyo kugambaho ofire taka kusimira kama kuhereza cyumuro kirungi bantu mu mwasi baje mukamana abakunda nabanyeta Chris ayi bari mwinero agiraza mwishikuru Andrea Owesi Nyanyi kandi ningore ntekateke yamukurikiyeyo manager Career Chopa uhumuro mbisinje because twaza kumushobora ibigambo bingi konka rukunde kumbe abanyeta Zaidi dan Arhon wagira nishoma amakorogoro nyankore hamwe n'amakorogoro jungu hamwe na program y'abifa munsi ino busasa nk'umuntu abo kuba Career Chopa biro kuja ngo abari manager abenje muri 2020 ko muzire abo kuba abira ry'umuntu mukuru umapabara kandi akwegeze mwene tushasha umugenzi Career ukamakoreze cyumuro kironje bantumwe bisibere kurunje obsas twine wenje banyetare behani marabatizi akashesheka Africa Career Chopa ito tukamuheruko wakana yatweta bakasheshe abire natukunda mukama simwe banyita Master Red ni nkora program yo mukasheshe ni nkora program mukama witwa simwe banyita Master Red ndo munyamakuru ni shoma amakuru go Swahili shayi komine ibiri Monday to Friday kandi shuba shomisa program yo Swahili kwa mkaga kwa Sunday Express kachaka tinkabara kagamba bantumwe ubundi kagamba ho namukade akambuze kibuza ya turedi nutantu kuna kufa radio kaemera namya tingomanya yaja tumanya radio ne kumeza mni ekora kandi neberango numushoma namuzika mutera kana ansibura inosasa bantumwe abari mama wanje tumukozo boss wanje konka abari mama wanje wenyene kumbe inshora kube mishoberwa akana nyamba andisa ndaberera inosase abo kwa tubetiko mukaba twinekaye abigambe bice bantumwe mukaba twemeriza Kazari basebo nabanyabo izina ryanjye ni Proficient Godrich Muteguya ninye director w'ekitongole kyatwekize ekyabashakizo mu Uganda yona
nishobesa program y'ebyamagara buli mande shahina ezekiro nyewe ntakumanya munonga radio Red Africa n'eyamani konka kija yanterera yajya tunakweshegereza reka yishobeze abiraguju eby'obujanjabi mbwe ntinyine bingi konka ninshasha n'ekeigi mwandika abagambe ninshasha na Great African Radio staff yona kandi nyongera shasha nimo mwena TV West n'ahantu hakozere mazima bahanga bagumye kandi abahangane itwe nkatwekize twazika n'imitwari 10 yonka ziyamba mu byo kuzika babare munonga nyina abakozi abutwabitwara nabo DJ Western nakureba abakono basote yanjura Western twantwara nawe mutongore ijana umucara we mose umutabar wabwo jari yaho hamwe na makanake abajangu bari yatambirwa ki atakubahura bari yatambirwa ki ushare wogo miyo shaka mtana ngamazi Masimu mukama nabakunda mbanyita kuri bigambwa mwarimu wa Afrika ubusaso buryaha tinkabasa kugamba byinji aho bwa kriya konka kriya umurimo bagukozire kandi yagusyaha muheru tutarwanire nawe niwe kuza kwija kanshanga kandi twatura kumwe dushikira muheru hamwe we yagusigaho tinye kuza kwa speech kugamba hari kriya ibinji twabigamba hamwe tuyira bitwabihereza abarabikoreho none batengera uburundu bw'ikirayo ubwetegereze bukuru amagara marungi n'itunga rishikira ngo kanya harimwe kandi mwebari kwije tuzikira mukama simwe amazina ndi Nzankunda Chihinda Laila Handi ndio mteza program Tanure kandi mbeni mkwana player mbeni mgapo kubiche na nzaka speech kunkaba jezwanje speech and go to because honestly player was extraordinary abandi mukazi n'akambo umukozi wakumva nishaka kama igicumu cy'umuntu kandi nishaka mukama akabura nikaye so ninjira kama banje aho kugatampana ni office bilo utumwa ubisa kutuhiriza kile mukama kuhiriza pesa mukama nabakunda mukama simwe bishemwe amazina niwanyita Gafa Cuthbert nyowe nija kugamba nk'umukozesa wa Kereya n'icyo busasi tuno busasi twena aho kuba Kereya niwe tinakoziriho nawe nkakora ha Great African Radio nkamanager 2023 akandi akakiriyo muri radio zindi konga kuyizire ninye kumukozesa nka director Great African Radio n'abandi kandi na reporting ahari nyawe nshasha niwe umwamika bagambe ngitwa aba Great African Radio no kimanya kurungi kuturuniwe konka kikabe kintu cyentini samunonga asande abo kubanya mukagamba ho awe rwakana yabayine ibyakuba naza kukozesa abaye no kuraba umurimo ntabakozi nimbashaba umuguma ebyo kugamba Kereya ni bingi munonga n'umuntu omuhurize n'umuntu abiratire radio yito ahamutindo twatunga ekina cyango nubundi mukama na wasabwiza kutiyamba kutunga umuntu utwabugariza umami kabagambe
radio CEO witu omubikiro nkabataruho konka nakwatagana niwe emugambire ite twasize kugura kofi ebere mu miliyoni imwe n'imitwaro shanju kandi twagira ngo n'abandi ba directors ko barize ko mami honorable Mbote kamwa naiza kwizo bundi kironko yatakakira hanuya then numongera abyogambire na kiburango nkabakozi twatwine bahasa ya miliyoni imwe n'icweka ntakarigiraha tuza kugikwasa abana igihe rya aharengo rw'abana kandi twehika kugira ngo tuzaguma tukoragana nimwe mutatuzahare nimwe k'abakozi nimbashaba ngo ebigenderwa bya Kereya nyekera kumeta chopa mu bigumizeni nebyo bundi takahendire harimo abantu binja biza kutuzikiraho ngo mwami Uganda Olden Tarima we bare kwija bari mu binji makanake musi mutabani wa Goji mwebare Western rukunde kumwe na sigarandi gafa kasitati mwebare Mnonga mukama amuheze icumburo kiroje mwebare Kore media niyo yonke yo kushangaho ebirungi nk'ebyo. Sekwaki Kore media birankore.